morning everyone. So I will present slide 13. So here is the question. Okay, we start from node A. Okay, from node A, we can go to B, we can go to F, and we can go to E. A to B is 3, A to E is 6, and A to F is 5. Okay, so and node C and D is infinity because A is not reached to C to D, C and D. So choose the shortest path and put it here, and look at the node B. Node B, we can go to F, can go to C, and can go to A. B to C, B to A is already used, so look at F and C. B to F is 4, and B to C is 1. Node D is not reached, so we put infinity, and B to E, just copy from above and choose the shortest path is 1. We put it here, so CB1. Okay, from CB1 we can go to B, we can go to F, we can go to D. So to B is already used, so C to D is 6, and C to F is 4. Just copy from above, and E, same goes to E. Okay, for FB, and then we choose the shortest, FB4. Look at the node F. Node F can go to C, can go to B, can go to A, can go to E, can go to D. But A, B, C is already used, so ignore that. So we focus on D and A. F to D is 5, F to E is 2. So choose the shortest path. We got EF2, and only node D is not used, so D. Sorry. E to D is 8, but just we copy from above, and here is the final answer, DF2, DF5. So thank you. Hai, saya nak present example 2. Okay, ni ada complete graph. Ini adalah old graph dengan new graph. Okay, kita akan tengok dekat bahagian new graph. Okay, kita start dengan A. Dekat A ni, kita tengok A ni boleh ke mana. Dekat sini A boleh ke B, A juga boleh ke D. So, kalau kita lihat dekat sini, A 4, D 1. So, kita akan pilih yang paling pendek. So, D. Kita pilih D. Lepas tu, kita next. Kita dah pilih A dengan D. Sekarang ni kita tengok D. D dia boleh pergi ke H, dia boleh pergi ke J, dan dia boleh pergi ke B. So, yang paling pendek dekat sini adalah 4. So, dia akan pergi ke B. Lepas tu, bila dah sampai ke
Bila dah sampai ke B, dari B ni, dari B ni dia boleh ke J, boleh ke C, boleh ke A dan juga ke D. Tapi A dengan D dah lalu, so kita pergi antara C dengan J. Okay, kalau kita tengok sini C paling pendek, so kita akan pergi ke C. Next, dekat C ni kita boleh pergi ke E dengan F. So dekat sini kita nampak yang F lagi pendek, so kita pergi ke F. So lepas pergi ke F, untuk pergi ke E, macam ni kita nak pergi ke E, dia ada dua laluan, satu melalui C, satu lagi melalui G, satu melalui G dan satu lagi melalui C. Kalau kita melalui G, kita akan dapat 5, tapi kalau kita melalui C, kita akan dapat 3. So yang lagi pendek adalah melalui C, so kita akan melalui C, baru kita boleh dapat sampai ke E. Okay, kemudian bila dah sampai ke E, E ni boleh pergi ke G, so kita pergi ke G. Bila dah pergi ke G, dari G ni nak pergi, boleh pergi ke J dengan boleh pergi ke I. So kalau tengok dekat sini, yang lagi pendek adalah I, so kita pergi ke I. Okay, bila dah pergi ke I, kita boleh dari I ni boleh pergi ke G, boleh pergi ke J. Tapi J dah lalu, so kita akan pergi ke J. Okay, dari J ni kita boleh pergi ke H, kita boleh pergi ke D, kita boleh pergi ke P, kita boleh pergi ke G, kita boleh pergi ke I. So I, G, B dengan D dah lalu, so tinggal H, so kita pergi ke H. Okay, ni adalah new graph yang kita buat tadi. Sebenarnya jawapan dia. Okay, terima kasih.